Tuğanдар, assalamu alaikum. Urmаттуу Doni KG kanalыбыздын көрүүчүлөрү, жалпы кой көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 20 декабрь 2025 жыл Чүй облусу Сокулук мал базары. Койлордун бааларын билип беребиз алдыда. Каналды колдоп, бирден лайк басып каналга атталганды унутпаңыз. Ошондо биз киргизип аткан видеолорду биринчилерден көрөсүздөр. Кочкорлор соода болот го. Кочколор канчадан экен? Кочколор ар түрдүү. Ар түрдүү. Бааларын айтып койбойсузбу? 70 могу. 70-тен эки. 5 айлык, 10 айлык. 10 айлык. 100 миң, 40 миң. 100 миң, 40 миң. Мына линиялар бар. Ооба, Бар экен. Керместин балдары экен. Неберелер. Неберелер. Койчу кой. Кой 50 дейт. Тиши канча? 2. 2 тишпи? Жаш кой экен, Карап кой жакшы. Көрүңүздөр. Өзбекстандтар жүрөт го. Могу козу сон. Козу канча экен? Эси жокпу? Осу эси жок экен, жакшы экен. Достор, мына Сокулук мал базары, кой базары. Кочкор канча экен, кочкор? Жана кочкор канча? Баасын айт. 70. Торпоктой эле кой, бунун чоңдугу. Мына разрестерин көрүңүздөр. 70 дейт. Соода болдубу? Соода болду. Канчага бербедиңиз? 50ге сураптыр. Жакшы. Тиши кандай, тиши? 6-чы тиш. Могу койбу? Ох, сонун экен жүнү. Шотка экен мына. Канча тиш бул коюңуз? Алдыңызбы? Машалла, буйрусун. Канчага алдыңыз? Сыр болбосо айтыңчы бир. 150ге алдыңызбы? Ого, 150 миң алыптыр мына. 150 миңге. Жок, алыптыр да бул байке, сатпайт экен. Боос бекен? Боос бекен, эс айтты. Канча тиш экен? 6 тиш мына. Буйрусун. 150ге алдым дейт. Тугандар. Мына базарда да ушундайлар болот. Мына соода болуп атат, кочкор соода. Бул Дон Кабардын канчага кетти? Айтып коюңуз. Токтос, мен тыйын токтойм. Санайын, канчага кетти байке? Айтып коюңуз, кандай? Канчага саттыңыз? 150ге. 10 адам үйгө бардылар. 150 болду. Мына 150 дейт. Артынан көрсөтүп коюн, Кыргызстан бирек айтып талсаң. Мына эмне бул жашы кандай? Тиши? 2 тиштен өткөн. Кайсы линия? Линиясы. Француз. Мына байкем ар дайым койлор сатат, жакшылар. Молодец, салгын. 150ге кетти? 150 кетти. Мына кам базарда турат. 150ге кетти деди. Достор, канчадан булар? Байкес, канчадан? 50 миңден. Ар бириби? 50 миңден дейт. Мен 150 миңге кочкор сатылды да. Мен козуларым кем экен деп 50 миңден деди. Бул башка видео туганда, Дон Кабар деген каналдагы башка. Ошондо эске алыңыздар. Канчадан экен олар? Козулар 30. 35тен. 35. Ургач эркек 45 экен. 45 экен. Кана кой барбы ичинде? Жокпу? Кайсы? Канча баас? 30 дейт. Жакшы. Мына Реально баларын айтып койсоң. канчадан негиз коз? Көргөндөрдү бар экенсиз. Баасын айтып коюңуз. Экөөнө 60ка. Кана башка койлор? 2 козусу менен 60 дейт. 60 дейт. Эки козусу менен. Башка койлор түгөндү баягы? Түгөн да? Макул. Содаңызды берсин. Өткөн базарда да тартканбыз. Бир кой 2 козусу менен калыптыр. Достор, туугандар. Кана көрүңүздөр, алыста жүргөн мекендештер. Мында көрүңүздөрчү базардын көрүнүшүн. Канчадан могу ургач козулар, койлор? Кандай? 25тен экен мынакей. 2 тиш 4 тиш, байкемде. Кайсы? Болду. Тиякта талпага бар дейт. Талпада 500 миңге кочкор сатылбай атат дейт. Көрсөтөлүчү? Сиздер да көрүңүздөр. Мына Doni KG каналыбыздын көрүүчүлөрү. Ушул жерде эл көп экен. Кайсы кочкор соода болуп атыптыр?
Buldu mu? Bolsu 95. Bular başka ekan. Qanchadan bayke? Qancha 6ga berbedingiz, Tuan? No. Qancha? 6000'ga. Dollargami? Bul qanday? Arashanmi? O'zi. 6000 dollarga deydi. Bugaç ekan. Bularыңызчы? Onun qanchadir? Bu 2,5 ming, bu 100 ming so'm. Bul 100 ming so'm, bul 2,5 ming deydi buni. 6000 dollarga berilibdir. Ушул экен да. Tartabas. Mana hozir taqdagi baykalar jiberdi mag'achi. Ушул жерге барсаң, базар кызып атат dedi го. 500 mingdan berib атат деп. Номер айтып койсоңуз болот онлайн. 505 0505 менен 06 69 90. Эми маалымат берип коюңуз, тиштери кандай? Жашы. Bu qo'zi, aprilskiy qo'zi. Апрельский, ага. Линия qaysi? Bu Волчок мына. Bu 80. 82. Эки тиш менен 22 кулак менен заряженный bu. Мына, уктуңуздар. Аркычы, аркы. Мына бул qo'zi, могу экөө бир төл. Экөө бир төл экен. Мына. Номерлерге кайрылыңыздар. Линияларын айтты. Байке. Сокулук мал базарында болуп атат, ушундай соода. 6000 долларга берилбептир. Бирок биз көрбөдүк. Тугандар, кана? Канчадан экен ушул козулу кой? Алмашып алдык. Бартер дагы болдубу? Ой, эмнеге алмаштыңыз эже? Кочкорго жакшы буйрусун. Козу эркек бекен? Ургач. Qancha bu? Сону алмаштырып алыптыр. Серкеби? Канча баасы? 12 ming so'rayapti. 12 ming? Ana 12 ming сурап атам дейт байке. Канчага соода болду? Ba berelek. Берелekпи? Соодаңызды берсин. Байке. Ба берелек экен 12 миңге серке. Мына базардын көрүнүшү, көрүңүздөр. Эки кара кочкорлор канчадан? 24төн. Мына. Сону экен. Жок, сиз түшпөйсүз. Mo козларыңыз эле. Жакшы экен. Канча экен бул? Байке, кандайсыз? 18 qo'zg'ochqor a? Qo'zg'ochqor. Ha, yaxshi. Qo'zg'ochqor 18 ming. Haqto'g'ri. Ama echki qancha ekan? 18 sifatar. 18 bo'z bu. Bo'z echki ekan. Süt bag'itindami, jo bundaylar? Bunday ekan, a? Qo'zlar qanchadan qo'ylar? Bayka. Bağlar. 17 ming, 18 mingdan. Mana. Bular satıldı mı? Yo'q, satam. Qanchadan? Ha? 6,5. Mana 6,5. Qanchadan qo'zlarimiz? 13 dan so'radim. Ha. Bitga Tushirib berasiz. Bozor qanday bayka? Bozor o'rta bo'ladi. O'rta? Ha, yaxshi. Savdangizni bersin. 13 dan deydi. Tushirib beraman deydi tag'i. Ko'ringizlar, tuganlar. Mana. Soquluq mal bozori 20-dekabr bo'ldi. Olar qanchadan qo'zlar? 15 mingdan. Urg'achi erkak. Aralash. Yaxshi. Mana do'stlar. Shu bilan jiqaysiz videoni. Har doim biz bilan bo'lganlarga Alloh rozi bo'lsin. Qanchadan bo'ldi shular? Aldingizmi? Satat o'xshaydi. Ya bayko, satasizmi? Aldingizmi? 22 dan bular. Ha, 22 dan. Bular 17. 17 dan. Rahmat bayka. 22-17 mingdan deydi. Ha, bozorning ko'rinishi. Biz bilan bo'lingizlar. Har doim ko'rgazib bergan harakat qilamiz. Bizni hech kim qarjilabeydi. O'zimiz ellerge ko'rsatib beramiz tuganlar. Yo'q deganda like bosib qo'ysangizlar, boshqa bir tuganlar ko'radi. Videoni taralashına yordam berasizlar. Ko'pchilik bo'lib ko'ramiz. Cho'g'. Qanchadan qo'zlaringiz bayka? 20dan? 17ga. Biroq ariqroq ekan, o semizroq ekan, a? Yaxshi. Kichikroq ekan. Yaxshi. Bu sirt jag'ында, do'stlar. Mana Soquluqning mal bozori. Do'stlar, ko'ringizlar. Tag'i qanday ko'rsatayin men. Yaxshi o'y fikirli. Bo'ldi, satabaz. Har birin. Urg'achilarmi? Urg'achi mana kelajakda cho'ng qo'ylar bo'ladi. Zerkalniyda potdi. Serkanliyda. Endi de karta o'tadi, uyal bo'ladi. Salom aytib qo'yingiz. Bozor qanday bo'lib o'tadi? Bozor yaxshi bo'ladi. Yaxshilab? Emi boyag'i yaxshilab. Bani aytganda boyag'i qimmat aytib qo'yotadi deydi. Gevri savdo bo'lgan yerlardan o'zini negiz 15 dan surib atasizda. Qanchadan berasiz bunday tushkunning bahosini aytib qo'ymaysiz bu?
14,5'dan beri. 500 so'm 500 so'm tushib beradi ekan. Savdangizni bersin bayka. Mana shunday do'stlar, tutumizlar. Tug'anlar. Soquluq mal bozori.